ibulu ya wosi mundu nabe nakwire mmatsi bene mundu abetsa nakwire mmatsi obetsa nende tapo ingali sana lakini khubulala TV khunende buyanzi bukali sana khwakana nende mulala khubo amonya rulitsanga abandu bebera kwire mmatsi khwanya khumanye mukhobo kenaka kachenda kari amonya khola arina ini that munabe nakwire mmatsi khumanye ithangu rulitsa nale mulamu nomba nabe nakhotsi kho khwanya khumanye nunu bakholangandi bananga Geofrey Miheso shibachi ikasi khurulitsa abandu mmatsi ndenangwa warange mwekashi narenge kasi khurulitsa abandu mmatsi mwaka wa 1992 nashaje narange kasi khwanende butinyo bonyeshe bandu biri bakwiza mmatsi balala bakolesheramu banyoreshera khushonjero khwamanya khwirulitsa nibijana byanje nokholla khonyala khuranga khwokoa manu kholomba shama itimu yeneye bachiranga Water Rescue Team nomba ni Water Rescue Team mbuli nobo ubero mbolera khonde bachilanga masanduku no masanduku barulitsa kho masanduku ndira lyanje enze mwene na masumbuko nokholo khonyaka nakho matse chira serikali ya khwibella hatititi ne khwima befa byosi khobola khali zingubu zikhwerema khobola khali oxygen khobola miwani khobola makambuti na khwakana bindu betamano mmatsomo zikweno ziremo zingubu ziremo sizo ziremo zengale na ikasi yeshena rangire weruta ndo khale tori tendo khari basosioni no mochera molla kho khomapu ya Kenya no mochera molla mutamano kwiro khakanu kwa khizola kubimba kapisa khobera riba yala khole nende mochera konde kolangwangwa riba tana khanu mochera molla mutamano ndo khayo apaka khore batana nya khomanya ikasi ne boli waranga 1992 mundu mu family nyala khomoya khola makhoba kenaka no ya yoko kwari musambwa khorla kuka wanje yarulitsa bana baberene bakwiremo mwami William Shibaji nabakhunganyenye nabakwire mmatsi kuka wanje na mana akwa mwami William Shibaji ya no khomanya khomelo mundu labda mundu abetsa yakho kwa mmatsi chira ya mulwe wanje ya khole mu river yala ani balanga abanyishi balanga lukose lakini lwamanya khamu Google river yala ne khole umusato balanga nga Miheso Masanduku lile ya utani amonya rulitsiranga abandu mmatsi mu area yose yibonda sub location khonya khubola khumanyishika baka akhubola khande manyeshe kholona nende ikasi ye nende nangwa munabe nakhutsi no munabe nakwire mmatsi ibonyola uri ni report yene mbonyeshe report ye ndanga khonyola khurula khu family yene yiza khokaba abambukola bamanya hakwirere mandanga ikasi na khonemero kha khoma kholomba ho jambula khumanya lweno chira mundu shale mata dia khabere anziza mmaloro ayiza mbolla hale na khona maloro kandi mundu mana yiza akhwitsa mmaloro mundu akhutsi anziza khombolla khola kwire mmatsi nende hale khola uri akhwitsa mmaloro khonende malolo tsaka khurumeshiranga khokhomba kho mayiza mbolla khola kwire munende shita yabere nayo mwena khuboleranga kholo abetsa nakwire mmatsi mkhanda khubolera shidi chiri nakwa mmatsi na wakhaloma makhoba kenako nakakhola mero khajeneje nokhwa khamala khandi khoma khutsia mota matuni bweru bweno bwa khabola tawe khona maloka khusetsa khulia lwali lwa khale nesharanjire ikasi bana likondi kholombera khumulukha lakini khwanyola isapi wene yacheha khobokolatsa khataywa nende mulukha kobeza kole hoyoko kila serikali yakholekha lakini serikali bane khukumbukanga khali khoreba family khutsiru shendo ta khali khotsa khwenzera tse ikasi ne bolinde mundu akhwitsira mmaloro abetsanga yani akhola shintsha balanga kholoritsa ayitsa khobolera nakwira abundu fulani shibone shaleshe mubuloli bobwo masanduku boli mwene bakholanga masanduku lirele ikasi shichira shena abandu bakwitsa mmatsi yani bebone bichiranga abandu bakumatsi betsa bere shibone shokhoranga shichira mundu akwa mmatsi shibetsa shiro kholokho shomo family mwabo shokhoranga wakhabiri uyo no musukumo anasukumwa anaenda kuanguka kwa maji na abandu abetsa accident uboli shilokholokho nende kusukumwa mundu mulumbi mmatsi mundu amulumbi ta mundu amochendere yani mundu amutsirere makombe yani mundu ukhuchendi yani amokholokonzi ana berula lakhutsamira kishiluya mundu mokholokonzi yani mundu mutsirere mundu omochendikho akhusindekhe aya mundu kakhanyola khakario lumundu mwene omunyolanga khubolera kho process ne betsa iri nikho khanyola mundu oyo amenya chingwa shabalani shakhamwama mabiriziro mushebango khwinjira hango abo shalonda mushiribwa ta mushebango no mu fence yani mu fence maye birwo botokho naye birwa family yosi bafinji bifonjere monzo lo betsa ba khamala khojebera khwarulamo naye birwa nabiwa no strangers bandu bande bacheni yani biwa no strangers bakhotsa betsa khoyimbe bakhotsa ne babaleho nabiwa nabo biwa
Okay. Alafu mwahamana mahoba kenako. No khwa khayebera. Beza ba khwere bendu biru makhozo khotsi khwiru khola mero khajeru. Ne iwe mwana ukhola uri na kholende family oshira mebere jutira kho buli losi. Lwando layo shintu shambuli molokha kwirweshe khona masambu ka khotsetsa khungwa no khuliengo khaya beza ba khwere. Mulera mbole muno mulera tsa munzu no mulera. Khotsetsa khorera khomatse khwena khotjera khwamenya himbe khomatse. Nako kholombera mero khajeru alunya sirikale khoelle family yerwengo. E family shesha ya khongo khayota. Ibe khubona na khotsa mbuyimbe litukhulyo lifana liriani litukhulyo lifana liri nembusha sopuyi mbere kulito hanga kwenya sho khulya tawe amanya mondale mmatsi anze khubola bashanje monye litukhule ndeta amani kafwana kari muloli khoshe mulala ruza mwabole ndoli khoshe ndo fulani mmaloro as akhwikatsa kho khotsi khomenza khoma khwenzela babitsa kholanga khusamala loba mulanganga kwa mfano imunye manye shikundi khurulitsa bantu mmatsi mu area bonde nangwe bonde sub location na nyamanye labda murungitsa muri no kwanza lokuranga shere bonde sub location ita nde chairman nenda eko yosi na mbuli timu yanje ni water rescue team na ndeni group yenyeshe khoto khapa kayala na moshara khurungiza sho khwakhala ka tshiringita khore khobetsa khulishizana ya khole mbetsa mulishitsane na ani mushara kwa nokushukule permanent tano mushara ko khopahatisha obolisa ni munende bantu banga ndena bantu 12 bambenzela nabo bantu 12 mutsembe ka tsyakhane esabane ndeyo nabantu babere eshikokho ndiyo nabantu babaka ebonda wanje ndeyo nabantu sapa ni 12 nemeta khubali yala chirane hale kabeka khakhaya babola balende ko chonjero ndiyo nabantu bandi 9 lakini ne hale nakhotsa sasa na khumalera makhoba kiruke nake mando wanje uboli makhoba kemero khakale sana khubanda bene batsabere maya bande nango no babetsa barutsa bantu matsa lo mbetsa mwa khonyo lisimu no muhalo nde mundu fulani akwire matsa shina mara ko shina kale go khubanda bene bere matsa ani shiri shikanya baba golanga lira kole betsa oli khoranga no go samala go tsia khaba mondo yo go group yanje shike khawo kone no mokhalita lira kole ya khabere shi khotira go mokoye kwe ngombeta shi khotira go sheyota na esabuni khotira khota mbere kola rerera na khotsetsa go matsogo no gore nde moyo mollaga no go bere go akosana go samehana go samala ni shigole shene shomuletsa no shomo goromeshela go mbetsa mo go ka sene go bere gore go matsogo go goromeshela mo tsengotse tse morereta goromeshela di so tsanetse saka nende shene shomo sai tshira gaba shene shomo sai yani murere ne murenda bantu ba khamanye murere babolanga na babe wala go ka sia matse shiberomesheranga murere tawe shene shi go shomo goromesheranga isikala yene goromesheranga ka waita paka go kulirwi a gore meshara bende bya serikali yamba khane wolo tshetsanga paka gongwe go dire go mabere yoko aya nenya go manya labda munabe na khanyoli mbere mbere mo mwikhaba lenywere go gombere go baba akwaba khaya khaba go nyola so kalondo kana gore family go lende go gombere go gwairo go bola go nyola ta e family ni go lindi bola tshira shere serikali go rongata tuna tshikasa tuna pambana mpaka tupate go mogoba kene go mbera kende nangwa bonno go be go nyola shi barulitsa boto mbere go rula go matse go lokoloba kuinjerengo chiyoni na kolonda moshebango yani mulwa go malukaka ne go betsa mohali shina go menyeshi wala go tshibetsa tshene mohalire mbere menyeshe muriba yala chibimbanga epitamis yosi betsa ya rulago mbere kwa rikala momoche makwabimba khale makhala kali enda khale nyalo khonyola ya utoka munoko bolago lakini no khotsia manyeltoreti riba sosioni mbere monda kunda tawe sichira maza ka shenda ni fridge matska siseni ka shenda ni fridge kana ya alafu lirulitsa nanya khomanya lirulitsa lumbere kwenoko mukomela go tsana magono nomba monye go mwali abesala monye mo so go bere go lanje police go nyoli unidentified body emenye go leta go tsekolobo se go romeshera ne ba khizita tshira go bola bonyorero go dira go tsana magono no go kola makataske sokali naka go romesheranga ne matso munde nangwa go nende o ibonya go khala matse lono she matsomo go igala matse o nyala go igala tsaka tsebaka bandi bi gala tse second bandi tsaka tsebere go londo kannende tselangs ya masogo bokadi bwa masogo se go are gana masogo ta okay ne le monjira mo mbetsa nende formula nomba monye mo hawara britsa go tsa matse go betsa nende formula yo go tsia matse to kenyekha o tsi go matse o to sha so jende hase o habarize no gaba go manyo shendu shana shere ne matse mo labda mubetsa go monyola go motsi ajale tse no membe o ya nyola go majale yosi lumbetsa mwikhaba lumbere
ya mmatsi khonyola tsa chali tsinyeshe manya chusi inzibi ya lumi murena wanje nokhole naye khomatsi okho inzibi na shoshe inzibi na shoshe inzibi obachelanga inzibi so nonyoli yibolera ne hatari sana yibolera mukusishi no mulwanda era kholoma to ingubu ekhusumbula mmatsi mwenomo hichira khobola shindu shokholola kario mota ostuka ere khuibe lakini shira khusalitsa khomalata to na epukana tsenzokha khwakana na tsikho khanda ne hatari sana sana omonda abere ya handa enzokha ebetsaho tsikweno khotsere nzoya khwakana na tsio makena mmatsi omuka khoremakanga besala bekhorotsanga so tsetapu tse motsenyesha ne abona na mokhola ikasi ne boto sana sana no mokhola tsa isayosi so ikasi khola mbaso tshela boto khoboli stima yo khololla khomatseta khoenzela mbaso boto khone maloro ya mbe muranje khaba mbere munyi mukona munzu nomba munyi muhonga tsokhshino go so nogobe khoranje khaba mbere khokona mokhatso khomushere ya khotsirwa noho khokona khomatse khatso khomu bandu bos 12 aba ya lesena abateshere bende bekanya mbe muletsa no boto khobo khobetsa tsane shitene lo kholeretse ranje sa sapolo lubugere so no khwitete ya khwiro no la manga nanyamanya mulango chine kunyala khwana go serikali sana sana serikali engale nanda khande serikali ya county ya Kakamega ni komba ya serikali engale halla nende serikali indiye county bakhokhonye khobefa byokhozera mmatso yokhoranga swimming costumes ebezala na makambuti na miwani ne kofia yene tro bakhwaya oxygen sere serikali khwandikire moshara khobole khusumbula abakhozi bitawe fo khotokha bondo hande khwakhanyola mobere kwamanye khata khonyakhana khore khonyala khonyola polisi na khawumbi banzomba shere khamojeri wiritambiza nenyoli mbere mbe khamfo emergency polisi neshera khobokola shikira mmatsi ka khutulisa mbandaka bandu bangwetsanga sangombe tsingwetsanga bandu banyeshe bari khwanza khumebere khoranga khobekhe wanyine emergency polisi neshera khobokola ndio serious nya khobola kho mundu yenya khobanyola yenya khonyola service yenyu mundu yenya khobanyola abanyolari so mundu osina bere yenya khonyola esimu yero inamba neye 0799983016 ngaloshera khande 0799983016 uro muno sana wakhanyola inamba kabereka khonyoli wenyanga mundu wakwire unyuli maraba kummatsi kwire mmatsi namba mundu mulumbe mmatsi onyala khobe nambe umanye okhonya bari babuli bachendanga abundu hosi ibule werwe khale rwanyi webule ole babere mu river social nayo ne bakhola makhoba kenaka kholla khobola TV khomakhoba kemeruga nende ikasi lere lyanje ne Jesse Tetei kushiriza nenda itimu ya Water Rescue Team itimu ya Water Rescue Team mu county Kakamega hususan yani Ikolomani werwe Ikolomani ibuluya nuno wanyakholomani sasa nende mubishi yani mubishi sendi mulusongo balanga treasure khobaya khobolda gari bebonyoli mangondo nene abageni rai group wanyakhomanye bakhola bari ne banende bipango shena embirende khande basalanga serikali ebakhonjana khobola nzibananga isia wenda nenze nyanzi kwanza khotukholya no khotukha khandi khumona mekhona monyano kama bandu ba Water Rescue Team ambolere ni bumbisho sendi khobolere kho mepango chimono chene makhoba ke sendi mukhola muri kwanza libishiro lyeru khonyina khobola khoni libishiro lakini khulweno libishiro here kwa sababu khobole ne here khogolende mundu osi akhusupporta khotseta ambapo mundu ahenzanga bandu barwiza amaze sana sana babaria shinjo khoranga mundu anyina khugenda khono mundu khanube nwakharwiza mundu maze mundu shayanza khalobere emberi yana uzimunzu mwimweta shindu shakhusayanga kabisa kama ikaunti shindu shikhuranga shakenyenje khokhonywi nishinja balanga e-office shijira khonyira khuba khonyola khwane namba lakini ne namba yeneyo ulanyola he shinyekha ubena habundu specific khonyorekhanira nwakhanyorekhanira hena mundu nabe niyenyanga khaniba ne hare kiasi kwamba ne hare sana
sindio luizanga wizaza mu office umanya ndi oranyola mu mundu fulani na lakhonya namna fulani chira bosi khukhabanga na division lyeru li hasi sana ambapo unyina kunyora khale sandra mubere onyora mwami were yeru abugure ahiri hawonde ano bahiri mu mojari nibakhaira mu mojari umaza sasa nikibezanga police case niri police case lihori to khulyo kunyora shindu tawe ambapo bandu banje banyakhananga kama shindu khuranga no kholola no khodende ukholola khoni zingubo lakini lwakho jendanga mmazi khobeza shahonyo nishawonyeshe neshe bamanyanga nde khukholende zingubo zikhuyeremera ta balanganga swimming costumes ambapo khuzukumona khubola khubukula khokhala khala kholongo unyora khokhala jerongo shinyaza khojena nasho na abantu bane barwiza abantu bende bandu unyora munda mwene mberi yizi mpaka negaribu ne bandu fulani babandu bokho bakhonya ambapo bashere bamo bandu basaza bamo bandu bakhali bandu bamo bandu bakhurira benya bakholore ne benya khokholola ndio kabisa olazimberi ubiburi babo ni shaho na ni bukweli mpaka beni shaho nyoko zimazi khulukhole no khana la ndio lakini kenyekha ndio ta wala zya maza muwinjire mmabwa no akhinjira mmabwa kala khokhalaka shijira ubora zingubuta uri shaho to unyina kuzya mu bwashanja bori unyina kuzya habondo onyori inzibi khwatakana ni inzibi obviously yo nishindi cyo mmazi nibo uri mwere era khurandula mbere ugo kho shindi cha khosayanga na khoyanzanga niba account nyina khoyanza ikhokhonya khona nde bifa fulani ambapo niba nde mmazi na mbere ku hasi kwa handa mu Rwanda nololuri no khari ne mewani ko khoyeremera mmazi niba wenyanga kuinjira mmazi umundu wo yinjira yasikhira mu shedoyi na habonda na labuta naye ingonero yinzibi ano yingubu ihipo irakhuluma irakho randolanye na uri mmazi mwena mu nisholola atawe ulwana ndi nishindu chokhalolanga shindu shena shibere hatari sana khoze khona bandu balakhale unyina khozi unyore kamalokho azerisi sosioni khwakhaba mbere khuluigilala mbere kwenako mazakiro khaka kabisa mbere kwenako kwa yisikhira mwiroba ne mazikiro khakanga ambapo khukone ande shendo kama khari khubore kama shendo kama diaro dio khonyala khusenjira khubole khu director nangano khojemerana mekoyeta mpaka usenjiriza mmazi mwenomo muzitaka zionyara niba ni second ziozi ziwanara khusenjira mmazi chira khulondekana masukho goko wala senjira mwenomo alafu mazi kane kenyekha karuize mwe kakhukaruize ikoro nikakha kakhukaruize ikoro jonje miyoje nyira korera mwena makalo anyola okorizire mwena obula mubugo khona afadhali mukhohere shendo kama ni oxygen wakanyola khutsitsanga khwinjira mmazi amakhali khutsitaka zindididi khale balakho nyina khwokwa nashire khotsata lakini nikakhaba khubola bindu bikhweremera khulenda mpaka lomundo yakhotsa ani yakhakhotsa kholela labuto khonyore yakharolirwanya or khwereme khotsi khumurwize munino sikholo khwokwa sasa kholokwa nakhutsi ne khokhoba kenako kolomono mayaka na khoma mokhobo khole ko lumbetsa murulamo mundu yalwa la khoshira khwikhala mmatsi lehono no bukweli khalibe no bata mweshi aho nyokolo na bushindo limonia oza khonyo shiriro shejemerane shiriro khojemerana go maga ya mwene witete na shindi shebabodi kamalomeshe mashendo lomeshi shumisa abanyeshi mundu khuziri nibo mbona ndi nyalo meshi ndire 10 zebazanga starting vi chiro khoronya go toga abondo khobora khashiriyo shobotokota lo go ranje khaba mubere oza khokona ne family yo munzo ta khokona irwanye go bushindo na no khakona irwanye go bushindo ke khaba go ni jai ano ba go no bushomolajeri ano ni balwe ungweza go ba go na malua o risikara isikara na go ritanga mushinja balanganga lome ibe manya mubishi umangondo libishiro le group yenywe ulende kale nako nyina khobolla go serikali water rescue team enetapu hebe lane etapu loba kholanganga mundu akholangiyala niboleno kenyekha nango khabe pichipichi khudukitsiwe nayo na wanzo bukuli pichipichi mundu fulani mpaka lo mumare ikasi epichipichi ene ikaloshe nibere pichipichi khukombola kekha urungi matokho kenako mpaka lo munyola mubere epichipichi mwene pichipichi uyamanyekhetsa lo mazena bani team fulani bazeza khokasi fulani ambapo baba yamba khubolishindo banyishi bayanza khujende nabo masake nakota mukubeza kama yani boneshe ibi uyunga nende shikundi shene shimwekashi enze khulwenolo bokoro khumuda sababu ba lokho jendi khonyori group yeru mu chairman weru mwe nabalanga nga Masanduku.Abolanga uhendere na wonda ale halangwa matikano uhendere
lakini sasa bakhabanga bijana kizi khandi buhindira bwo bolende nini lombanga obakho nizingulu fulani khuyikhala ambapo enze nakhikhala nabo miga jibiri ni mwene bakhwekeza khwerema no wali wamenya khwerema khotse bandu bakhwamenya khuriva yala banyishi khwibulwangwa khali khoshile bati khwibula za nature khwamenya khwerema ambapo khanuze khwekizo shose tsa khwekizo kholono ta oza khomanya bwangu okay likhobo likho mushiro nyala khobola kho likhobo li mwisho nyala khwenya khobola ikaunti neba enyera khobeshele percent fulani mwibeshele lyeru ekhobitengere khando fulani khu water rescue enyera khoba ne khonyi khobera shendo etu khobolenje etu khotsa khwikopa mangondo khojendera khotravela khotse khotoga abundu khotsi wenayo labuda khandi uthi wena ubola shendo khali munzu ubola shore khera bandu munzu otsetsa wena khandi otsetsa khokhaba lome khono lome oreba mundu yakhotsiri shama yanza yani mbimbo nyanga serikali at least if tanga khomangondo abundu kanyala khosenjera makhoba kena kabetsa kanyore shendo kama percent fulani baza pando bo bandu banyori shida water rescue banyorange percent fulani betsa per month khonyolanga shindu chenesho ambapo shenyira khokhonya bandu babetsa bakhudzirwa abahola kole ore munhu tsana khubuya ngubo khandi khonyole kho onde khandi kho mulala kho water rescue team onde wa rescue team amanya abolanga amanya basaliranga ne bale baranga ikasi yabo khonya khumanye masaya kenako shindu birrakho munomba tsana masaya so ndi amundu wanje bakholanga bari vananga Geofrey muganzi mbulani ni bumunyo retsa abandu ba water rescue team masaya emironya saya khobolera kho kabetsa kire waranga uri makhoba kenaka ni kawaida shida nebe nenyole mpaka khubekhe mirucheru hala mahanga hala akhwitsa hala khoreba na khore khuri khire family nebe tsa itse khwibalira banyoli tabu ho mpaka khubeshe mirucheru hala tukae pamoja khusalane afu khurange kasi khumasi ni mukasi ene ibe khulolanga yani ni butinshine bwibe la kho bantu bana baberama water rescue team yenye mo berama utshina manyere mazo mo tsanga moto ze muzinyeshi sikira kwakana mune bintu binyeshi unyala khusaliramo shindu shinya khulumiramo khulewule ni bibala inzibi tsemu tsinzukha mabwa or khali tuyimulwanda lukhureme ambapo sasa khuli khunyola khali bushirishi inakwanga ngumu inabidi sisi wenyewe tujitete ndio nyala khobola kho labule serikali maybe kho county ya Kakamega nombe serikali khongo unyala khobola kho unyala khochibola kho shindu cha kwakasai serikali khonye ili khunyola bifa bi khohenzele ikasi alafu khulonda khana khulwa bandu bezanga banyoli butinyu bwenobo khulore babolanga mabarera bashindu malume sasa serikali nebe ne mainza itimu bere fulani khola ikasi le butinyu bure bonyole khanga bakhubiru isimu ne barabundu specific fulani banyolehe batsiba khole ikasi enayo serikali baze manyi banda bali khokasi alafu wana shughulikia Geofrey Muganzi Abolanga serikali ebene manyanga ne retsanga water rescue mu budget yabo niba relationship ya tsashirulere ababalanga bamanyetselo batsere wala bale go county ne kerikosi kala bakinula maisha kabo shindu shekho khola apart from khurulitsa bantu mazi mundu wanje khushugulikaza ekasi ene khale hota khuma khushugulika khurulitsa khona muyasha mazi mu chabandu bomba khiraiji ju khubule kasi khola khwa handi ko serikali ta bas hosi no bano wa kholera no bano nende mundu labda nyuli maraba khumatse onyala khonyola water rescue team mu county ya Kakamega sana ebupande bwa Ikolomani no khulomanga khuriva yala no riva yala betsa ngotusha khubona